Langliba December Kungunipan Dagina, Matang Sahiki January, Chaychat Nipan Fauba, Nimitarani Twini Chupna, Margin Polo Complex, Thangang the Pangthoklagani, Daruk Suba Singju Festival 2022 Gay Closing Ceremony Numit, January Nipanda, Second Miss Singju Queen Contest 2022 Pangthoklagani. Anirak Suboy na Pangthoklagani Contest Asigi, Form Thazan Bagi Aruibu Numit, December Kungamapanda Oigani, Audition na December Gi Kuntrada Pangthoklagani na, Grooming na January Mari Amadi Tarukta Pangthoklagani. Miss Singju Queen Contest asida masagi sahi taragani pandagina kungataret faubugi manungda laibi luhongdri binupi masasingna saruk yaba yagane. Contest asigi winner da Lupalising Yankai, first runner of the Lupalising Kuntra Amadi, second runner of the Lupalising Kun Galoinana, Momento Amadi, Citation Sing Piduna Ikai Kumnagane. Loinana, best designer da Lupalising Tara, best personality, best catwalk, best photogenic Amadi, best popularity da Lupalising Mangaga Loinana, Momento Amadi, Citation Sing Piduna Ikai Kumnaba Utkane. Miss Singju Queen Contest asigi designer Oinabagi Damakta, Saknairaba choreographer, so director Rakesh Moirang Tembo Festival Committee na Khankre Loinana Joy Moirang Mayumna Contest asigi event manager oiragani Ningsing Bayai Contest asigi designer oina khallaba Rakesh Moirang Tem Race Hawking Manipur 2011 the winner Manhunt Manipur 2014 the winner Amade Best Model Award Mr. Northeast India 2015 the Mr. Trendy and Best Personality Award Rubaru Mr. India 2018 the Best Ram Walk Manhunt International India 2022 the winner Oikraba Saknairaba choreographer Amadi so director ne Miss Singju Queen Contest asigi application form sing Kaishampat Konjeng Hazari Laikai de Laiba Ipak Offset Press Sangak Form Kaitel de Laiba Margin Suite Amadi Ibudo Margin Kubam de Laiba Margin Cafe da Fangani